Kasebulu ma kwetini bi ene say Ghana man penin John Dramani Muhammad Rada kopie mo takrade e wo mla na thank you to obo modea ebo ho ntoa wo man Ghana munya no adade srade ato takrade fo nyanim say titu na temantem o kiremu a mo ho betumi ato afiri se ne pa Ghana ensaka every takrade no obaye ne ho so yo man penin ni ma bia le sefata adehia mo atemantem nso wo mo nsa ebetimi aka Eyade enkrata abeto dwa eche say ye road any bridge tolls no eyade omosan so ede aba. Yebesa da kopie mo e wo chese ne framatem na make say framatem suafo ye James Gonu odensema to dwa e kire mu say ensu ahodo a eho aye dempa ma adehia wono mo framatem no ohwe ne mu se yankopo ya adoma media de anim yi mo ho betumi atom na mom se mo ho antam de mo de ahu kwampa hodo mbefa so adehia wono mo framatem so ebetumi nyansu pa na wonom anom Timemfoni bi ade nsema betujo mu wa yenyenya na omo kire se ye coaster eni ho nto no nam se mo ha kese pa ana abeda omo so Frank anodompre eye nsanwom Adwoa Agyei maso bedwane ode nsem de atudwa kire mi say wo ye MPP ni na akoto say wo mi MPP ni na ndi sini ato ahye ne so one na kwa moden na dwontokwa na ne nko monyere mo ho na mo nsibrim en ni sini ye man ho ma ba na pa efri say o my God said ye kono nya don beta o metra won mo ayehwe hansa manipa bi etiete mpifo fa ho de so asaga ze kire mi say wonom Emma electoral commission no na watwe ba ko pe ablekuma not abato nsuso ma mbotente sade a enspe besi krom ha no enya sameketoa wayek for abekasa ede achem de nti omuntimi release results no FM amofra no mu kire se eyade omude hyehyeye pa na egu akwam anu nti omudi so se na ebeyo betimi release eya results no ede amankola no ebebodi ahura mu okua yen sense mu ankra beto de ekase bopono so ekire mu a afi atwa mi mekire mfimpi mienu ene aduonu anamu no o my God nya yesimfi nhia mako edunum ne 15 years nie ye koko no ahwa si say tem awa manfa amansan dwa so amekese ne Ghana ya da ya wo ye na say so koko no wadi nkugu emu nkire mu okase ebo emu ensam ni pinaka ba som say o madwuma kase bo DLFM 106.9 adwuma ko bi na eso yasense ne ye tena se ne fa kase bo ne nsam no emra emeso adwuma ko edika no enie Me can fukeje study abroad and travel consult edi ama obi biara on elije ho so person ko sua ade e wa manone say ye USA, UK, Canada, Australia, Germany and amposa China dia na keje study abroad and travel consult for a travel say on betimi aboa no anya admission e wa university say wa ye amama we so a ombre kra de hia ne say obetimi aba abehia so na ebe ya ovesa ne wo document na no ombetimi aboa na wonsa etimi aka saa so na person kwa manone na kwaye adwuma sa na ebe ya betimi anya sika e de abrabusuafo no monsa so etimi aka ma no dia ene so person kwaye Germany, Indonesia, Ireland, Malta so Australia ni na ombetimi aboa wo de hia ne so bebo mo nchen ene mrekuma bi omo ne otwetwe nkomo ahu ba bi apesa won ko no ene mo ombetimi de aboa wa na omaboa sa na ebe ya obetimi akọ manone nu akodi wujuma ubetimi afra ye keje study abroad and travel consult for 0554 415 742 and 0271 298 175 and 0530 332 180 me ka wo se ne se upensu papa no anom de ya ni nyada eye Lumba super super make se no penefo atena se etimi dia fa mfidie mu asono so koje ayo Ghana na num bia o wa promo de na betumi akonkanye pa etimi de money senti ene ankwankura mu fa nsuo eton ene mo nso a mutu nsuo ba ko no mesere mu atammo mo de na mo nsa enka Lumba super nsuo ni bi na mo nom e na promo den etimi konkan pa etimi enfama mo ebio nso adehia hodo a mba moden etopono mesere wada weekends na ahya asie so ba topono sa ya badinto sa ya wade sa ye program ben so behia nsuo wasinkuto de ani nyada Lumba super body na wonsenka nsuo bi na mo na dwuma di Adwoa wudie no ni matumi konkan ye pa etumi enfama we me ka wo se adwuma kase aba e de ma hyenka fa monim eyakia ne twi monso so amonim traseka sa wo ya hwe na adwuma na abeni senti mmamode abefa nsuo dem de kwachi na Ghana de hye nso etumi Lumba super nsuo ni bi etumi ato mo pentire mo frampanifo na monyimu enkyire mu nyina 0555 no eye miensa 274757 0555 274 757 and after 0577 475 343 0577 475 343 ebion so me ka osa de hia mo wo danso ma ne potem ensamoda na aba mo ni nyina ne se okopie mo danso ma na ye nua ba madam abanya meche
make say no obamade fa Lumba so pani bi ekogu no shop ma oton a dodo a ope obetime nya bi dia ma oni say momade afo ani chemo danso ma no nso kokoto bi e wo ne nchen na wonya sika dwete fa ngu botom yenua eye abanya meche eben eye Lumba Sport eno no ewo appear to sile momade na frɛ no na ji mu nkyere mu nyina 0577 0557 me set mu bio 0557 349 401 0557 349 401 ni abofo eso ya senze de million tenase ni amfa kase boni nkyere mu nyina da emamesom wo edi amaje so eye takwade Kwadwo kurom to be wudi chikonkron Nhyiraba Kwadwo Sammy be mene Adwoa Agyei Sikapa ya tenase ne ma mu nyina atenase o ya mu atenase o Ekwaso kwaso me se kwaso ana mse kwaso ekwaso so kwaso e dia na do ba ha me fa fom nananum hwe obama nananum bu fom beti ya yebu so te bisam se me azim fa fom ade bi nananum se dia na do be pie ha nana dedi kan mu atenase DL News. Yamamu akwaba afitumilike ne share o Facebook no so DLFM 106.9 na kase bon mu mfoni ni videos ahodo ni nyina no nya bi na hwe na fama ye afi so adwenkyere no so ye beji nyina kenkan e wo Facebook no so e wo DLFM 106.9 afi kase bon no enkyere mu eni ye hye kase bon asa na ye hye ase e de afri Ghana mampani John Dramani Mahama ndra da kopie mo takrade na ye thank you to oda Ghana fo nyina ase na ne de ne se atoyamantemu fo nso mbo maden eto abade ma ne senti wabai ontumi ntenase na onye din omra omama emfa nase kese entimi emfa mra mu ne senti ne ndo obamoden kopie mu ewo atoyamantemu Ghana mampani ko enyo nkuto na MPP amanyokoro mak ani samanyokoro mpirifo bibire na kan ho a endra danya sem kuma akra atoyamantemu na dwumade na se ye no ayade na asoma hodo mu ema ebabi na matuma konya bibire na be kan ho dwumade na se na nya sem kuma akra afisa dwadifo mu nyina da wata kware nya bomoden edi ebomoden botwi ene jese ne breman kopie mu e odwumene na sa na nya asem kuma kra Ghana mampeni e kase na okire mu sem ade ba kwata kwadefo ayam nani aso ne nyina ne sem abaya to ni 2024 imu no ombomoden to aba no edi manis ye pa ne senti edi kan odamase e wado ye kase amaye edi amanom wasa kase ekire mu sem ene pa efi atoyamantem edi ba mampeni bomoden di bu o ma no atoyamantem de doso ye pa nanso ye ka mpuntu a empuntuo atumi abode hyemo takrade ne mpotema o kiremi se ha adwen yepa ne senti na banya abai ontenase matakrade fo ho nkirem de biala da ne senti Ghana mampani akasa asha de hye wonom ewato emantem nyina bose na bana bahwe ne ho abon ho modin yepa atumi ahwe e ma de hye mo wato emantem nso ene pa hodo mo do so mo Ghana na mo so atumi anyoma Ghana empuntuo no mo chafa Ghana mampani kase o kiremi se ne ma hodo wa asase mu ebi de sene eye afumagudie afusu koku anyankopon de adom ye no takwado na afiri no etimi eba afiri so fango ne timma nyina da no ebi etimi fa toyamantem de ba Ghana mampani kiri mu se sane ma hodo we ya aba ne saka no de dwuma no oba ne homode ne se empunto wo de be safata ade so motakwado ne so wo mo se betimi aka ansa no be fra kunyan so a wo afiri so akọ Ghana mampani kasa ne sem sei na do tu dwa e wondra da watakwade. Chieftaincy institution remains the backbone of our governance and our community leadership. Our chiefs have been custodians of peace, our culture and development, and in the most challenging times you have stood firm in safeguarding the integrity of our society. And that is why I'm calling you once again to be active participants in the constitutional review process which we have started, and I hope that when the conference takes place, Nananum will participate fully. I believe that Ghana's government structures must reflect our rich traditions, and our chiefs must have a more defined and meaningful role in national development. And that is why this review process will seek to ensure that traditional authorities are not just symbolic figures, but are key partners in decision-making at all levels of government. The Western region has long been the bedrock of Ghana's economy. From gold to cocoa, from oil to timber, this region has contributed immensely to our national wealth. And yet for far too long, it has not received its fair share of development. DLFM This must change. 106.9.
I'm here today, Nananum, to assure you that under my leadership as President of the Republic of Ghana, the Western region will take its rightful place as a priority in Ghana's development agenda. Ne kwakura mo no ena Ghana mampeni John Dramani Mahama esa chire mu sei edwadifu a mo wata akrade ne mpatam mate denne efrize na ba no baba no homoden sei takrade market secretary ne make say no aka sense mampenifu ya adwensen ko mbesie nanso mantumi ensen wi no baba no homoden sei obetumi asiesie dwene ma de hye mo wata akrade a moton ade ewo market secretary mu nso mo hotumi atom mo ho anha mo se be ye beboa ne madwedi yesu ne matumi akonkan e de amamo Ene muhu ya ha na yenkura no bone yenim se oka takradia enye only market circle only takrade only market circle enti yenim se ejuma ebebie edura aka eyade a oyo haw e matakrade fo nyina enti ene yeba se yene ahemfo ne takrade fo nyina be hia ne adamase ene ade pa mo yemaye abatuo nim na ansa ne yebekwa akodi se ejuma no na me se e o se me behwe market circle na me ne contractor for no kasa ne nhwe kwan a yebetimi afa so na ejuma no atoado na yetimi awie na takrade fo enya homfa so enti ya behwe ni nyina o ma kyerɛkyerɛ ye bibia mu enti yes afon crime Friday a ebe ye ne contractor for no any minister of finance betranse ni ahwe ehyehyɛ a yɛbɛyɛ sɛnɔbɛyɛ yɛbɛtumi atoa adwuma no so eni a woti ye eye Ghana mampeni John Dramani Mahama ne kwakura mo no ena adehye a wonum ye dwadifo no mo so edidwa e market second bo moden jemre ene sentwerefo kasa na mo kire mu se wo Ghana mampeni de wakan emu ode pa efrisa bande de twa me mo hwe ani mu senko betumi aboa asiesie market second nanso omo boy abode enkosi aga ne senti omo da wase pa na wadwempa ne susu pa wo no mo bompa ise yankopon mo awo no wadu so ade hu awo ede madwadifo no entimi benwa ma no so jemre ede sentwerefo kasa nsem sei na wono so ede tu gwandrada chieftaincy institution remains the backbone of our governance and Debi Ghana mampeni amze wo de enu ye ni wawia nti wei eye ma no mom na mo kasa ye nti ye besra da ye boye homoden ase takradefo no adwadifo no ma no asem no ye betumi de asomo nyame aye bia ma takrade man ne mesiafo nyame aye bia ma ye nti ye se de nyame na be ye gwe ye nyen papa o nyen o sande sister ya bre ya wanjiri ye hu kra o ya bre so wajuni binum wa menyim wanjiri ye hu de wa we ye nkote na dum nyame de papa ya be mama nyame nkano hu no me ye egwe man ye danasi omo hwe ye egwe ne me na ye bebi nsanta na ade so abodo be ya me na ye gitu ye danasi no be ye me ye wa reshem de wa ban nya na wa register yen nyina yen sabaka ye ne pata ye ka peda ibi ne sanka kaneze because ihe hye na adwuma ye ya yen yen company ayen it is awaji ibi ne zifinisema obeya na onye fe it yes register na wa hwe wa ye mode gon nye de obasesa obiale we ngogu wonye kura wonu wewu ewifu wonu woskash afa ko shedem no poro nhwade it's a sran e don kon sran no ombe mehem nyame mana hoze na nkwa ye tuma na bere onfa ye mehem eni a woti ye adwadifo a wonom edidwa e watakrade market second na mo chirim se Ghana mampeni omoda wasene mo moden se de waka no ubedi obahye so emu chirimu ene ye de asomwe Yanto akasiabone so na ministry at the roads and highways for the summer betudwa say ade aban aye na adwin say road any bridge tolls no be sign at the abasa ne be ya ombetimi aboabo escano ade aye oman no ye kwan eyie na ministry ni kiremu a sisi ede anya de ombesisi boot na obi akwakotenem se ne be ombegigi scan emom ombeya no ye modern kwan so ye pa chese ombetimi abo asa ne be ya bibia ebetimi akoso ye na emom ombe hese se ne eye ombetwetwa tolls no obi abetimi ahum anya se bia nam kwan so na we ya begigi scan se ya ebia na scan no krampo e woso woje ne enya sa no giye enya sa
no beye nemo obeye no we ya ma no ne kwan so ye kura nti na ya ministry for ni chema onbebo mo modern say modern system no ene ya technology no betimi aye wo man mu se ne beye bibia ebetimi akoso e wo man mu to obi afento na adwim say road and bridge tolls no ade aban aye na adwim say osanso e de ba na nipa ode kratai ebetuja na say Ahmed yato no na opinion no na da public relation unit no ano yentu aka sebon so yemfe yani fenchire mo wo my Ghana ye no fra mantem me kire voter region wonom eswafo James Gono ode smart dwa ekire mu say adehye a mo wo fra mantem no nansen mo aso aye hyepa every say enso ho akwatwe pa de sebe ezene o my Ghana virgin ho aye den papa every say ope bia wunya kra wone mu kire mu a sai enso ho aye de ni nyane say pipelines ahodo a Ghana Water Company Limited penifo edifan potemodom etumi so adehye na etima kakra ba ho andam so many cent mi kase no adehye mo from mantem entimi enyen supa entumi enom na osoafo aka se kirem se wonu maguso ebo adwumaden ahu kwampa mbefa so betumi aboa na adehye a mo wo from mantem no matumi enyen supa na matumi anom waka se kirem se momode na mnya lehye mu nyankopon ya adoma enkase no mimi na de yedemu die na adehye mo from mantem nso voter region na matumi enyen supa na matumi anom waka se kirem se momode na momfa mpaibo entem fendifo chefete mugusu bo adwumaden no mahwe ha hodo eba no wonum atimi asa no waka se kirem se amomfo mani ntusu bebe na momsa koba se ebedume menda na se nso no emaye mo huka hodo amefa so betumi aboa na adehye a mo wafra mantem no mo so matumi enyen supa etimi anom osoafo ne ni James Gono Jemre ene sentrofo kasa ne nsem no emu nkiremu no enie. According to the Ghana Water Company and then my chief director, during the COVID era, they installed some polytanks at strategic points across the municipality. So we're going to continue to supply water, to these areas, install water in these polytanks. I'm told some of the polytanks are not there, but where they do not have polytanks, we'll make sure that we provide the polytanks and then serve the individuals within the capital. That is what we're going to do. Today is Wednesday, tomorrow Thursday, Friday, and we hope that by Saturday, latest by Saturday, water, the 11,000 cubic meters should be flowing within the capital. Then we work towards the expansion. And we are also planning to have a regional water dialogue where we bring all the stakeholders, all the industry players together, and then diagnose the water situation within the capital and other areas like Agozuma, Akachi, Hokwe, Kwando, and other district capitals within the region so that we can tackle these issues holistically. Nekwakramo no ono owura James Gono ekasa na okire mi se ade abako a waye osofo wabo ho dwumadi pa ne se obefa kwan bia obefa so aboa na adehya mo fra mantem atimanyi nsupanom na mom dwumadi ompeso omudie ne sika ombehia no ebe de se 52 million Ghana cedis sika ne mu oden papa o chem se sika ne sika bia mu odu nanso won ba yira mo hu bia fa kwani aso betumi afa so aboa na ensu ehwo aye den e de ma adehya a won mo fra mantem na meka se no wonum tumi nyansu panom na mbade atumi nyansu panom waka se kirem se ekwa bia mo fa so betumi aboa na adehya mo fra mantem nyansu panom be fa so na aboa ma mo so mo nkwa no wonum atumi akura so. In actual fact, from the report that I saw, is about $52 million. That is what I mean, the report that the Ghana Water Company. But I told them that we need to sit down and evaluate this properly because the expansion should be able to take care of the growing population. We don't want to do something whereby in the next 10 years or 20 years we'll face the same challenge. Let us take care of future populations because in 1992-93 that this particular facility was constructed, the population of ani awoti ye aya from mantem swafo ne den James Gono yantu akasebo no so.
Timemu form wonyenya anu enu ogomua East ewo mfimfini mantemu edi nsema betu dwa se eye coastal muni ewo mumpoto emu onti ya ade oha kese pa eba abeda omuso no mu kiremu a eye coastal no muni ntino eye omonam omukokire no ewo so omotete so sane ebe ya ye timemfo wo honso no ebetimi enya biato anya sana so mugya bi no omudi kosu ade ebeche no na asai eno nam so mo boka ye papa into omokira nka coastal no ho de anka ombetimi aton nam no sane omoton no sane ebe ya de ebeka no ombetimi de akokye ye coastal ho na de chia ometimi aba beton na ensei na omoche senka coastal ne so ho so anka betimi aboa ama ye mebunu no ena adwuma ye senka ebia abawe bi kra be prapra ho na bosome so na omomani ska anya krampo na ye adwuma oye ye security adwuma ye kra mebunu no ebetimi aba be ye bi sane ebe ya anka bibia ebetimi akoso ye ede ama wo mto mo sra aban se ommo modin anu mbesi ye coastal FM om sane ebe ya omonam no ombetimi aton no sane ompese omoton na said omo oboka dodo we ne nsem a omudi tuja Just this is less than 1.5 kilometers from Senchi to Seneja up to now. Since you buy, you who quite be that abai kwa 8 years raba. Yaguswa eshesha eneno ede amount. Because of your cost on humanity, or son of no mototesu, one tesu, so a ban or better be a question, or so a demand, or the man instead of cost on no so price or bet you in and Uber will say, name to him went to my tuning and I buy a casacasa, no better than it in Toka. Until me, my dear Mrs. Sunny say, Yempen, for as I say, mother dear, they say upon which I say, Combo Buano, my coast, or the Miss Papa, so cop no mobile, and I'm able to say it me the behind. Kosie baby na adwen ba kwa me susu ni se coastal ni switch mi eduma my wona ya on youth na enya nyina na ye be ye mpona na eduma obi betime anya clean ho obi betime anya eduma bi ho nti coastal ni de wa ya babo amamu ni nyina se coastal ni ha nti ye ka ye nyina m bebla na nam na ase nti sa ye ko bobu san kwa na ya boka na ye nyesa 106.9 ni se fo na aba no on bobu no ye on se coastal ma ye nyina mo because your munyana mse yana yankoto blog na yambo ngusu enamnusu a monso namna say ti yesra oban se yapanichopa ombo madiana costo bi ba kroma costo na enyimbe na say ye na sesi aban fufu abaso ebie yesra no pa ombo madiana ombo bie costo no manye na ye nyana mo na e de akọ costo se na be ye na menu nkose na mbla costo ombla hapa na ombla ye na sometimes na say ye nyampo anu na mo a etumi ko costo na akoto bi na ya ho na de kodwa ohaye wo yedwuma ni ye tabi o ansanche na mane egu a egutum yare ya mmisafu nya akiti DLFM 106.9 ene ya wuti ye eyetimem form wonyenya anu enu ogomua East ewe ye mfimfini mantem na omoche se omosra baya so omrambe se ye coastal FM a omsa na ebe ya omonam na omoton no entimi ensei yentu akase bono so yemfa ye ni mfankyire mu ewo mese badwane ogire mu edema adehye a wonom ewo aye Adwoa Agyei nsanwam Adwoa Agyei abato mpesua so eye Frank anadompre edensem ede atudwa ekire mu se wo ye MPP ni mapa na wonam sana akoto se wangaza wunu MPP ni na NDC ni atode ahya no so a krachi gina boko na mumienu munkamom na monyere NDC ni na monhwibirimu no pa monpapa no so man hunu se yes yankopon hoi no oyodo oni se ntwefo adi nkomo ne ana wo kire mu se ukopie mu ewe ye ablekuma not abato mpesua so a tete efisa bana moto ye no ono hwehwe mu abedade ekire mu se MPP amanyo kunu ba wadi di mu kunum ena NDC fana ba moden pinsita hodo matitiri nyina mu ase ne senti onim de enti enne electoral commission ema moden entuminika election no ema MPP amanyo kunu entumi nkunim wakasa ekire mu se eno tumi amakwa menne NDC mebu ni bi ede basabasa ya so mo nsem ablekuma no fo peka se omoko kekan abana na so turasu na mo sese ne amasa wakase akire mi se wonom ntumi ntenase ehye hwan Sammy desi ne bi si bi oni senti ye kwaya ne min wonom ema electoral commission na wotwe ba ko pe siwampo ablekuma not abato ne yato awie temo mo homode se makika bana mo kenka za mo mode hu ne se MPP amanyoko na dimu konim sente sade amase bedwom eho ba yere pam wakase akire mi se ne mahudo bi akwaso no ehye ne tanyefri se IGP yato abawie yeyi onim ne gina bianti ne yam hyehye ne wosuro ni sandi zabe se ni se mebu ne sabe ye ne mabasa mpo a waka ne nsade agu na kine waye din no ontumi nkasa ne santi
wakasa kyerɛ mu sɛ saa IGP so ahwɛ ne ɔmbɛte ne so atua efisɛ de yakɔ so no airtime anadɔ mpɛ de kɔkɔbɔ de ma IGP ɛna afin so ndi sɛ manyo korum mpanimfoɔ sɛ saa basabasa ahodo a mohyɛ ɔno mebu no kutu pa ɔmo yɛ na blekuma not no ɔmo nkɔtena se ɛnyɛ hwan efisɛ ɔno anadɔ mpɛ no ɔyɛ obi a kyɛsɛ yɛnyɛ ɔyɛ kyerɛ no n'ani kon papa ɛyɛ ne fɛ paa ɛno ne ade ɔdu biale da ne sɛnti sɛ mo ahwɛ ne yɛ ne nsusanso na mabɔnten de a sɛ de tie bia no ɔyɛ kyerɛ ebesu ɔman Ghana mu ɔde nsɛm sɛ yɛ de tudwa emra abɔ mmɔden ɛfrɛ nsɛmtwɛfo nhyɛ mu ɛwɔ blekuma not MPP adishye enye samri we nye ba beka se primaries na me support we primaries na me support we se wo ye MPP ni mapa na wo koto se MPP 4 ana se MPP ni any NDC ni eko a boa MPP ni no na yem bu NDC ni no Kadia Shekristo and Unyam. If the NDC led by Mahama Yerega will not be reasonable, no Matias Yese, Ablekumanov, based on all the evidence available, Yewinia, no more margin somebody to trust some, they will continue. They are not going to allow the EC to collect Asunjia de Asunjamu Yabu Parliament. BBH Resa Ablekumanov, Yewini election. Now, Yepesia Shamumbo say, Yen Jamumuda, Anopa, Ewia, Ahemachi, everything and anything permissible by law. Yefria, the next attack, you call IGP so. Yes. Now, DLFM. Sir, Impenifo Ebu Baby, sir. Choi, Impenifo Ebu Baby, sir. Sir, Bofraso Mani Mamin na. Bentua. And so, all the critical stakeholders, IGP, Electoral Commission, the BBRA, Yebe Kosisa, Yebe declare, Yemye Kwefiye, Wabaka Yamu Parliament, Yabasha Sebede, Yabaya, Sir IGP, Ayana Adwoa Sir, Obaya Shahai, Na, and Crofrey, Akoswedi, Kwasiasam, Etutra Samoa. We will continue to demonstrate. May demonstrations to be prepared. And I say me here demonstration chair and I'm a council do demonstration. Any awuti ye a minority chief whip on the creation of Piemo, Awan Samam Adwoa Agyei beto Pesua so no, and I want a massive Janini do Air Frank, and no don't pen what him say, or yet de the court of a papa. A moon semono, and there are some Yajina we so, near die when you're back as a body catch a better so, at your mamma. Makwantu ohunsam eye medadwen nanso meyensam troni nti menya adagye ye hwehwemu ekohu Sunday Sam's consult na wonum nti ende metimi ba menya abre ne adagye ekenkan ye eye investigations about womo ana mehu se wo apply for visa assistance a enfeli efri se wonum ewo track records madansi die nie ma menintrel Sunday Sam's consult edi Britia webi ebeje wo visa amawo se wo ko United Kingdom, Canada, Dubai, Poland, Croatia, Nafe Kradia, Serbia, any Greece in so abeka ho a work permit etechere. Ma mentre wo mo etchere kwan. Sunday Sam's consult ewo Ofanko barrier, Asofan, our Bay Wise Park Hotel, ewo Asofan New Station hono a. Phone number 0244 291546. Email address nso samuel626@gmail.com. Yeti ehudi enti, we connect dreams with opportunities. Emanenye wadwendwen, frɛ wonom na nso bedi adanse e. Media. DLFM 106.9. Yamamu akwaba afiamfa mo nwura mu ne nkopie mu ewo kuaye nsensemu nanim se o manga na de nanka ye ka mama ya hodo a wonom etimi enya kokododo pa akoton amanone agi sika nanka Ghana wiase nyina na yetosumi nansa na meka se no ensa betodwa echirim se emfempem ye ne do nunan mu no Ghana koko no ya tia hwese tem ya tofoma nim guase aba no mo chirim se eha adwenye pa na nka betodwa echirim a emfinhia ma akomba de se dunum ntam ni fimfimpim yenu ene edu 2010 mu no enimu guase aba afa Ghana koko ho no afi we de 2024 no editwa mu kra mu chirim se Ghana koko no atimi ate aba 1.7 billion US dollars mu chirim se ate do 20 cent ya Ghana koko ni se de a yentumi nya koko no bi mpo ena yatom man panifo ya hwehwemu na mu chirim se Bank of Ghana panifo beka echire mu se hwehwema hodo o ma ye na anya hwe kra mpo na nka Ghana ekoko no si ye de kwa ma no na ye nya sika hwe mpo na ka etumi nya 2 billion US dollars a odo mu chirim se nde ni nyina da etumi aboyen
empenifa ka se kyerem se ade anam ho so ma me kese ne Ghana koko no ahwe asentitiriw ni nyina da aye kwati kwan ya fa so etufu magude galamse ni bi ka ho na amago na koko no ni nyina da eseye ebio nso muamu ahodo mba mode sensen koko so we ye ni bi ka ho ma me kese ne Ghana koko no ni nyina etimi aseye pam na empenifa ka se kyerem se ye kese na masadwa so no koko no bo ya pagya mu e de ko ha mu tiche mu eye oha ene aduonum eye enson 157% a koko ne mo ya da papa na nka Ghana so ye hwe ni mu se nka kwafo botom be da na nso koko no ebi ni hompode koko akuafo na tumanya bia tente empedvo kyerem se Ghana koko ne neso watia aka nanka ya toso myunene ya tofom se etima animguase aba no esini kure wie na ye gina we so ne akenka Ghana fo agye nkyera wonom ede aba ne beni enkopi mo Facebook no so we every eye odo itema na o kyerem se kasebo na ye live edifre ye presi and indomie giant e wa shaman Lebanon ye da se wensu fi piaga na o kyerem se o mampenin dada o mampenin John Damani Mahama oni mo bia de magana fo de Ghana fo mutumi na kura yo yate Sammy Adwoa o kyerem se o chia ye pan Nhyiraba Kwadwo Sammy ni Adwoa Agyei Sikapa o hwe live edifre lash bi eye agye nyame ba sine da masapa na adwumaden amoso mo body tie ati efin so wensu fi eye vida katala na o kyerem se eho MPP ena ka kensem se anodom pre opro ensema wo kan nti wa hwe akwa no ana yo ya da sepa ye nua bam Ghana ni ya ba won chan sofa na men sofa asema da honie enka beto je kyerem se yenkoko no nanka ya de na boa ma Ghana ye kokko ya nim pa won puntom sika ne ye nya neso ye pa nanso ne galamse ne nyama bi ama kwefo no kokko nyina sei emene ye ka won ma omoye leading producers e wo wiase Ghana yentumi fa ye ho nka ho bi sauti sensem we kwaso Ghana ni wotia asem wo so mu sen 0534050199 0593406565 hello Majo Kwadwo hello yeah Kwadwo yeah 49 nana Kwadwo Majo meji usu nka ya temi adi Minia senior na me nim say o de anodom pray de ikra na eba aketini akabi hwan de akiri enya hwe ye koko sam ne de Kwadwo sebi ye nitia ye ntia ama koko na aba ne sei na koko e sebi wo komen na nanam manso atobere krom manso atwede ene de keke ka ho bra se obi anu koko wo ho se koko ni nyina ye twabu ai tu galam se na da bi ye twabu ai tu galam se ne sebi ye besesa emote a na ye de akwama no ne se koton ana enti di aba ne de sebi eni se ma ye ma ne ye nwanwa wo bla okay ye be si ana si no yo enti be anu guase ne next 5 years card e be chen we enti de obi ane no na atwa ye di asasi ye tu galamse na ye se galamse ne ba te be da se pa ba te be da se hello Majo me pa tawo ye ja Nhyiraba Kwadwo Sammy Dixon ba da kon droba achima dukro yentie o abranya mi sirawo adwuma pa bo makiso mangana me pa ta sire abisu se Ghana anso se ye to good na me siro wanga ye sa anjimi bodu ye to so yan was koko na se ya wodi to good ye to so yan ye bi gusa hwehwe mu nti de besi bia de mu nche ma be so mo me pa ta ma sense sa dia ye be sire bibiri won se ade bia na ema kro ni ejigin na ekoso o fin kan te ko na nka ye fre Ghana se good cook and yes sa no be ye ni nti koko no de no kwase ne aboya papa na ye kuafo so ye mbota ba ko pe ma Ghana tumpon because ate ma won awrankin a yidini nimi e o tebiri bi anso a ye nsare nkebi nka yin na la wo mu ayen kuasem ne de aya ne yema binumpa nti wo fo ne ntikam awo mu ayen wa me da se pa se won so oba ye hello Majo Kwadwo ni Adwoa sa kwade tema community 11 ma yentie o ya sa kwade ni tema community 11 Kwadwo ni Adwoa me chia mu nyina ya je usu sak Mjidi se mo hoye ya me adom enkwa wo mpa mo bo adwuma na ye papa tete kwashi ba this sebra baby o dano ne rako wa bregu Ghana se ya mpamusa enkura kokko no Chinese fo ya Kwadwo still in konko nsemu no
enko yie da ene Chinese ni abefa koko akodua woni krom ene oya a leading cocoa producer enko omo no den omo nimfa ho enti yempani for no omo nhwe no omo nye bibi mfa ho that's it. Mesme da se pass won so obaye se akwade adi sikapa de asie no Ghana koko ne sie da form team den pa den Ghana de chese hu baby a oman no ekosisi den ye fire last caller 0534050199 oba na ye demo ahoma ne mienu nyina keka bom sa ma memfa ni say hello majo yeah ahwa fe odi na bia ka sefre Pasha don you PS Global. Me pacho me yenti animre. Ya semo. Asem de ye. Toba wudi she. Yeah. Toba me sana mo butuma jebu ne wo me. Oh, okay, ne se me de shi konkron pa. Enti ayama ye sha. Koko na asem no. First na kufo wo so na omo ye mask spray e me kuafo no. Sure. Ndi se mo bi komp etumi ba ho a what spray ni ti no. Mo no tumi fi na koko ni tumi nya bi. So galam say no de eti he de anye yi o. Aban bie no betumi tu asem na yi. De tia na beti. Soja go soja come. Me da se. Yenso. Yo ahon fe mejo so pa. Ma mi fa ni say hello majo. Jaja nana. Senior mpacho di ma bia ka sefre. Mbajo ya frame Simon meka sefi adesu enti ka che tiefo ne se wo na wo last caller why meka cho yo meka cho me so masam kakra ne se se ya hemfu na wo mo ye area ha no mo haye ya asase 500 acres ni nyina ye koko afuo wo mo di amani pa ba ko peso medua me na yen adwuma ye yen so yen papa no mo kua no wo mo ye nti yen so ye beso wo mo no ye no wo ma na ye kua no si a womo se obi abedi asase no nti 500 acres of cocoa obi a de yeje na wo dua be ne yenye adwuman na chese yenso wo mbe ha yen kakra nti yesrep mo na manu dudwam yesrep mo na mo nka bi ma yen yo ye da se pa se wonso woje mre na oba ye wie na frefro no ye begina wesne de mu nyina si kase bonis mu se mufo eye maize mebe entwene se mu ede ema yen Kofitela anafe nso eye DJ ma de ekopie mo ewo Facebook no eso eye beta asare nso boaye ewo kase bodem mo enani menu ebesoma nimle no edi ameje so eye takrade kodwokrom twebe wode shi konkron Nhyiraba Kwadwo Sammy bene Adwoa Agyei Sikapa odi ni bio Adwoa Agyei Sikapa yes sorry si na apakanji to watena so da koprama so nsem atoa so edi amaye DL Power Sports.